Kua tau te minita take mātauranga ki mua i te aroaro o te riuroa, te uni ana mātauranga o te motu. I reira tutu ai te puehu i te kaha whakahe o te minenga ki te prene a te kāwanatanga kia whakakorea te tahua reo Māori mā ngā kaiako koia ko te ahu o te reo. I reira a Timothy Chakiwai, anei tāna pūrongo. Whakatātaritia te minita mātauranga a Erica Stanford I te rani nei. Address the elephant in the room. Can I start by saying I appreciate the challenge that you've put in front of me? E nā mema o te uni ana NZEI. He aha ngā rautaki a te kāwana haitiaki I te reo Māori me te reo o ngā manuheke o ngā māwana e tamahine. E wero ana I aia me nā pātai e pāna ki te 30 miliona tāra I poroa mai I te ahu o te reo Māori. He rangi papauri tēnei, mā mātau o te uni ana, mā ngā tamariki me ngā mokapuna o te aroa nei. Nā te mea, I langone e mātau I te kore. He pūtea I poro ana te toko iti o nā tamariki e tutuki I a rātau mahi pana rau. But I am asking teachers next year for a focus on mathematics. We've got really poor student outcomes in mathematics. We have a crisis. Hauna I nā wana I nā whiu tau ana kaiako, ana me mā uni ana no hoki e māro tonu ana te tū o te minita. Me te mea hoki, kāre nā me mā uni ana e whakaai ki nā rarauna o te minita. Pōti ana providers te whakahe I wana rarauna. Inari, kai te whakaputa tonu atira, anei ke. Tāna kuaritanga, kāri te ahako ko tāna ka ki a ka whakarongo, kāri te whakarongo. I te whakatete o nā kaiako, nā o rātau kara I whakāturia ki te minita. Are you learning te reo Māori? Well, in answer to your first question, I have a minor in Māori studies. We have a huge work program that I'm so proud of in Te Reo Revitalisation. Why are we, sitting here in front of you, not at the heart of all curriculum and policy development for education in Aotearoa? Ahako ana whakahoki kōrero o nā me mā uni ana e ko ke whakamua ana a Stanford ki te whakakaha I nā mahi panarau e whakamahi ana I nā pūtea mai I te ahu o te reo Māori. Ahakoa kua ki mai e hai te tauhara mai nei, whakahoki atu moni. Ko ti ai a te whakaputa atu kua, aukati he waua moni, te ahu o te reo. So karau I te manako ki tēnā kōrero. I te minita I kōrero ana I ki te marika I nā kara o te tino rana tiratana. He tohu o te ātete o te Māori I roto I te mātaurana. Timothy Chakiwai, Te Karere.